Mari kita mancing. Nak buru main bay. Serahkan gue juga tanah cok. Yang kau aja kau. Kau mancing aku. Sebenarnya itu mana lagi? Tulisannya tutup ya cok. Ah model lagi cok. Lah. Iki bang ini. Cacing. Terus jangkrik, terus upo. Kowe mancing wader lur. Nang kali kono ki. Kok kali. Perjalanannya lewat dadah lur. Kok kali kono. Cuma lurus sing spot apik. Ya, kali ini ramili lur. Lah. Ono lang tangkek. Pojokan kono maune. Kali ini malah kabeh. Ono sampah-sampah. Gue judulnya mancing bersama penjina ular. Apa cok? Wader. Tak kau ya. Kekene sih. Kene. Wah. Seru iki. Yo yo. Ya? Kau wedi. Penjina ular wedi. Wes jejal kono kene sik. Ono menane entuk wader. Kau tanung kono. Wis. Ketoke kedunge luwih menjanjikan lur. Nah, ini dia kedungnya. Wih, apik. Wih, ana polahe lele lur. Gelem gondol apa ora lur? Kok mah pola lele lur. Oke. Aku cacing lur. Set. Wih. Tok. Wih, dapat temanku lur. Apik kene lho, Cok. Kita, Cok. Nggone, Cok. Carange kakean. Coba lagi lur. Mang polahe lele lur. Waduh. Wah, ternyata cedak. Cedak sekali. Oke. Burung. Burung.
masih terlalu dalam. Tuh, punya teman saya. Untuk lele, Cok. Cok. Lele, Cok. Lele, Cok. Lele. HP ku. Rekam. Untuk lele, Cok. Oh, kan. Iya, Cok. Laki di gede nah tak nganu normal wae. laki tak loroi nganu ah kayak munggah rono ah. Laki diloroi dah. Wes aso munggah no. Weh, Dapat lele. penjinak perawan Wih, mendapatkan katanya bagus. lele penjinak. Weh. Ini Lele, dia Lur. lelenya. Sing molah Dik Mang, Cok. Langsung mangan ono ya. Jeda. Jadi mesti sing anu ah. Tidak loro. Oh, guys. Yo emo, guys. Oh, ndok lele. Water. Ku masih genge water iki. Laki tak ngomong no iki ono lelene iki nggone. Lah wong aja mau wis ketok molah kok. Yo guys, coba peruntungan lagi, guys. Rasumbut ya. Lagi pitu subscriber gue. Ya. This is beta. Cuk. Doakan guys, dapat lagi. Dulu mana itu? Yuk coba dewe-dewe jerune. Nah, tuh punya teman. Dimakan ikan. Nah. Gonku bar untuk lele terus menengae. Kedung iki lur ceritane lur. Nang kali lur. Tekelan anu kok. Batu nemu. Kayak tripod. Tripod. Merekam. Oke, sekian dulu mancing kita. Yang penting udah kelihatan hasilnya lur. Dapat lele. Niat mancing wader malah untuk lele. Top. Jangan lupa like and subscribe. Bunyikan lonceng, komen juga lur. Nek kepengin mancing rene yo ngubungi aku, tak jak mancing rene. Tak jak ceblungan sisan sah. Dah. Bye.